rungi ruthongi muthaithiria wa Meru TV nkirigaira ori na rukiri ruthongi ugukira kwagirite na gitio gikinene mbitigiria nkugwate ogeni kiri Meru TV rukiri ntugu ya Jumatano tariki 20 mweri wa 8 mwaka wa 2025 nina nimukureteri ukamvita Lilian Mwangangi tukiambiria na ndeto shitu nyuma ya mutongoria wa mugongo Rais William Ruto akumira na kuthina mbere na kuigwa kiwetaga gungumania na buboyuri kiri mbunge ya Senate na inya mbunge nene nthiguruni yetu ya Kenya anande mutongoria umwe kaunti ya Meru ni Alhaji Mwendia kiri rwari rwake na thiete na mbere na kuigwa akiwatanira na rwari rurungi rukia kiromba Kenya abathi na mbere na kuigwa bakiwatiria Rais William Ruto kiri ndoa ino Jeff Gituma ano gutambiria rukirirwa narua ntuku inkai yake nyuma ya President William Ruto kumira na kumeneria bunene mbunge ya Seneti nuntu bwa ungumania wamwe na mbunge nene nande muthenya jwa narua Alhaji Mwendia na umirite na kuga President William Ruto amenyete mantu jaja achereri bunene na kinyankuruki kumeneria mbunge iji bunene nuntu bwa gwita na mbere gwitia mbeca cia ungumania kinya nyuma ya Kenya kubaringira kura itukugwatanira na president na konete mantu jaja achereri muno ungumania buri thirikarine jontu itugite nteto iji na itukwira murungu ibwega kinya president yakuona president na aragure clearly mbecha iria abunge baobetia na iria senate igwitia kagita kamore to impichaga kawira indarungamire ndauga parliament yeu ya senate ni a house of shame na house of greed igita reu antobona ja ontobo gwa botegwirite kugwa but itomenyeni corruption is a culture na tiga baatu togaruke tore ya Kenya. Corruption is an entrenched culture, Mr. President. Corruption itena de aberia jonto kumeona. It is an entrenched culture in Kenya. Niara kinya menerete maobisi ja thirikari nuntu bagwitia Kenya nkunku na kinya rwangirwo karia akiorota kiara bonene polisi nthigurune iji askari okethra rungi jirene narua kinya jirene nkubo are okethra askari barungi ara barunga maga gitone aja barunga maga kawoshi mutindwa ara barunga maga muitone nkunga are askari barunga maga wetete ba mawa gotekenge barunge kete imbecha na everybody knows imbecha igo change njara na rego kaja kwethra kinya intelligence services cheto ni go kondoni bou kwa dombonia ndisi ya tije becha ni kodranwa barabarene kwa dombonia National Security Intelligence Services etije becha ni kodranwa njirene kwa dombonia tonto ituje institutions ministries irio territory nguge in Kenya utere etembecha kwa dombonia gotije we ne DCI gotije we National Security Intelligence at the ministry you ni riagia becha rad yetore the most corrupt office rad kwa borichi yote menya kodide gwa gaonto kwa borichi yote na nkalete chiringi utionto ba kodide gwa Kenya Mr. President uterite becha secondary school bokuga mbecha iri bwire takorewa ikewango kangana ojo boka difawa thirikari ka defied ne ma principles na ma teachers baget ya chiari mbecha bugete igetwa ayushua botije becha yu Mr. President thirikari ku agencies ira ithingata unkumania itije anto ibakore ya mbecha yu kenge kumakire mutongeria ujo inarwa onare ambre otije Mr. President ministers baku riraba gwimpontito kabenda yatenda yu at 10% bakagwata billions ya Kenya shillings otije your own ministers ina muntu agokinya
a minister kana mujumbe muchore oku akethre na mbeche itekia muchara jwawe akomba gwita kaniseni anenkanira milioni 20 muchara jwawe jo miaka kwere. Mr. President, nere atukwaria manto corruption no makato understand it is entrenched na tiga tuge na njira ya kwiriteri nyene ruto itonyerie. Corruption has become a way of life. Bwe bakenda bwe kumi kumakira Alhaji Mwendia ni ati nandi President William Ruto nethira agikira gatanta mantu ja ungumania ja Kenya. Therefore, Mr. President, tiga tugarure kao cheje no juke conscious steps cha kurindi munthego rweje. John tokijako Mr. President ni nauma urona intobite proceeds cha mushara jwaku kana business yaku. I am sure one time in your life wata jintoke unkumania antoba ubonta bakodhioro kete wata jintoke unkumania. You are very close friends wata jintoke unkumania. Mr. President, time ego kinya ya go pose as a nation. Time ego kinya ya kurongama as a nation. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibega Jeff Wagitumano nto bwantheto na njira enkinyaniru tukerekana na inuga tureithirie chingi aramutongeria na musiasa akuma sentiment bweri mbasa aumerete na kumeneria anene ndionga nayo ikubanganwa ni wari governor county ya Meru Kawira Mwangaza entere chia igoji nkirukia kithina mbere na kuigwa kiuga ndionge none kuthina mbere na kuigwa ikirumanga na inya kumeneria governor Oligitini urani honorable Reverend Governor Mutuma Ntoithingia nkiruki akithina mbere na kuigwa kiorotithirie kiara nkiruki kiromba Governor Mutuma Ntoithingia kunenkerwa kanya arutire akari na inyamukari wa Meru Ngugi MC Mwitonga naraniritie no omwe watongeria ba sentiment no mbite gucumeria na kwariria ndiunga iria thuraniri kwithirwo rio ntuko ya kiumia rutererwa igoji akiugaga itena Ngugi ijire ni gwita kwagira Governor Thoni kumuruma na oja uria amenyeretie untu bau augite butebugi na Governor nae gwikanya kita ngombori basa ukuma sentiment mbere ibwaga no tuinya wakanya ka konekana ru akwaliria mantu jaja tugwete muno ndene Meru County yetu kambere kwi mantu tukona ndene Meru County na mantu jaja tukugwata buruingi yo ngwe kwendelea kambuga gintu kimwe kwina former governor uri kuura umire etagwa Kawira Mwangaza na tukauga na aru etagwa Kawira Mwangaza gintu kage utoma mbugo uno tumwe kurujo kana governor oju former governor oju nekite muchemanie gujikaire ntukwe kiumia angedi pata ande paso ya Korea angaimbio alikuwa nikiamba kile to chiandikiria lakini bungo itukumenya na itukoelewa ati kiama kio tikamba to chiandikiria Ngugi ria goji Ngugi agwita kuruma Governor orio Governor Ntoithingia niyo plan ria rio niyo plan ria ito nikenda ita kuruma the Governor sitting Governor now na ndogo no ntubwai kuruiba kombori kumega ngiri tu na bange ba sentiment na bange ba thokone ga koromone nikenda bageta kugira kuruba iba bakomboragwa na ibo bari kwa kindi kibo bakombori bari ngetuma nare na no bo bari showground dida president yariku na no bo nya bari group nerengi erikatanite president dida nare dida maili tu no bo babete kenda boni ngabo no puati katuge atiri Meru County ni kiri Meru County tina dina Meru County ne bui ukayotaka karuo kana tu na kone Meru County na dikaruo kega muno na ikabati kwa wakanya utu kwenda Meru County kutuka kulingi gitubai kulingi bwa na choke mpongere bungi Communication Commission of Kenya kato buitira na adu antumiri babu bwe Meru nikenda kuonora kameme itangaza no nyomba cyate itangaza kambwera kare na adu kwena nyomba gutangaza irumi kumba rukiri mwankogoro
ikiruma ngabana ule na antu bangi bamiru ka nyomo sisi kai kangu ya nywiri kubabwi mukaye kuba butomba kwa oversight nimbie kwa manyomba cyanda tumbie kwa dwa eni rumi bikeja na kurumana na buliku twebura na bwa ndi ni botangaza ndi ni bone ndi ni investigate boy ni investigate bo ni bitangaza kunyomba ni biyumaku kamuge manzo ya siasa ndio kiaza chura na mega yetu na kiro tro ya tikilizana bara ndo basentiment bonda imutano ngina nongi na ote siasa ngone nene ule kurai kaline siasa elio na siasa ni uweta ayubu imutano ngino kirema imutano ngino ayubu baleja naira bakaranira bageta odonine bageta miranone bageta biadone bageta madikone baubezero bare amwe muntoro rongi uro kedure ayo mechieta nene sentiment ni uro geta gutonyera anto bete akarumane yonturia bakara kweja na bakara ukarande guru baleja ne iwo kedo yome ndienda kugo this ya sentiment ngentura nto bakwenda kuga nduga akene atarungina na atarungini bakilizana ugo tinya wenya atarungini ibachoka nere nya kamwanka kamunda na bakaru uni nduga sentiment uro kwa akara baba tongeria batu nabo ayubu mutongeri speaker kema none MP uni ndenda kuga kyatire mwanka na ruo twakinya katu ya sentiment kanya atongeria bamwe baitangwe bale amwe batongeri kana sentiment ngumaguta mbere bwega Beta MC Mwitonga ngikuripotera kuma Central Imenti. Gaturinge gataru mwiko mwanka kaunti ya Tharaka Nithi arakari bakigene iriwandi ya Chiakariga gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ibomerete na kumeneria anene nguruki gutariria thina abethirite bagikurukira ni ndagacha ira ibawatithanagia kana ndagacha ya muroro bawatithanagia bo na antu bakithinu no antu bakuturika murinya iretimaga aithira iri ugwati kire atumiri omwe na ana bachukuru ya primary ya Kigene ekiriro kiao ikionekanite kuthikirwa ni musiasa akumantere chia Chiakariga orane Bishop Mwathi kana wendo kamwita Kanugu oraumirite muthenya wegoro na kubatetheria kuinga Kirinyagiku Ndagara Waiguna na riboti no ndagatere watithanite akariba kena muthi Meru Boys nkaje kena muthi wandia Chiakariga retorikite murinya munene gitweka gwati bunene kiria akari ndagacheno ni akirwe imuthomi njuke na finally no tubakwethira bikibiki kurukagira abantu aga ana bashukuru bakuuma Meru Boys bakuuma kiana muthi na bamwe bakuuma either shindi cia mamuru na banderenge ya nkaje bakurukagira ikenda bakathomera Kigani primary school ana bambebe kirasi baba mwasanja ketheno batiomba koringero bikibiki ciaringagero itiomba koringa nonto kebatige iye tembokete twatu on Monday ana beto bagachoka cukuru gotienda gachera bamba koringa neo gutulika gukwenda challenge ana beto nonto kwena ana baba magera Kigani bakuma rwangorora na baringagera wa kwanje kuri na mwana mmoja usinjusi walingirete aga baberie gutulira uyo na tubwe baeturaga bona kana rukathongera na kana kamoka ka kuru gwatira imuntu mwe wende bwega ajira karuta ko kinya bikibiki ira chiyagira kuri na muntu wirageria basafisa eria wira kideno ajira tira kana eria letira mutongi umwe na ile ito kitotera challenge ino mono gaba gitoma mbeto keria mzekenywa zaidi menda gekera matobamba akinyira kagita kebati kia ndagacha kia gitoka kagita kala kia gitokire tweta munene gweto to MCA gweto kenywa ZDM atotethia arega gutotethia tigo turi atori bakigani twaugatire itoruta chiingigana tothondeke ndagacha mbeca cia rutwa itagana kiriro gige kinyira musiasa kuma wandini ya Chiakariga Bishop Nicholas Mwathi na ringa kemenyekana ta Kanugu agethega kiriro gia karibaba ndaya witiga antu ba kwa chiari ba Kigani na rugogoro arungi bambari no engi na ndagacha eno nira twakiritwe imunene wetu wa county bura antu ba Kigani barambirite ndaya ndona ibo uma nonto kuya ndethira ndagacha ni nturiku na ora rutite wire mbega lakini wira yonde ya rutwa ni choka kare chubagirwa na iki dingatagwa kwa unda ndethira Kirinya kinene muno kinya kana kongo kinyaga nonto ai mabati mama no materese
mwana akathungira agu athungira muroni akaura na ruye nderwa kwina bikibiki tuririteria babange batura mirigo babange bagwata mathina manene na ritabagigani primary bakona banta kuringera ndathi ndarekana mweshimua gweto muntu mwega nkoro mono kaita katwarekanire ndamwira tere twena thina mweshimua Bishop Mwathi Kanugu gweto ana beto bauma baketheno bakathi cukuru Kigani na ndagacheto ne atwekire era twarothero imuthomi weto twe ngavana emunde tori bakigani itokuga tere ibwega Kanugu no ntobwetu arega mbecha ira twathiite ntora ntogetagia anto tolora kebati twachokerwa twatochokerwa mbecha cieto Kanugu aruta mbia ciake Bishop mwega agora kebati giake acheria bundi aya noe atothondekera kebati kira kiatembukite kenywa zendia mutu amwetire atwira tiona mbia cia kuthondeka nyamwera kebati geku Kanugu egwa kiao au maothe weku mankareni aya kora na tori bakigani daga cheno ni turikite gategate muturikire muthuku zaidi lakini ya mwana ogu aciari bakigani na antu barabaringagira gakigani ndara cheno ya Kigani footbridge mukuru umwe twa Bishop Mwathi nwe tumunengerete nikinemu Kanugu na twegetwe na achoka emunde turi kira gitumite tutirimanaga mukurura kana Bishop wetu na regirwe kiriro gietu na tugurira kibati kimwe kinene muno na kayite gutugwatia kubithiria naku no ntubikibikira yagaga ekagwa neria irete rwongo rwa rungi rwa Meru Boys kana kithino mwana aya mbere aringa bwega kaguru gaga kathungira rinyani ringireria na rori gategati na ndie riogo enene magabara bare kathinywe anti barari bakuthama na bikibiki cirari cikuthama na ibwega bwana Bishop ngai na kutharime na kuthireme gaba ina kunengerekera wendaga kuto na cyane muno tuguye munthi no tutwena mweshimiwa Bishop Kanugu negirwo kiriro geto na atongoria bana twena bo ibegito bakegagwa kiriro geto iberese to bantu mandaga cheno lakini batao bako respond magigani wande jakariga yechiko muge kya tharaka ngiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna agatume kaunti ya Tharaka Nithi tuthaithirie gicigo mbunge gia Tigania East ara akariba bawandi ya Thangatha abaumirite na kumeneria anene MC wao Elijah no tuba kubateyanĩria nkiro kiba kiuga iberech iba mwerenjete wakagita gakarayo mbe kuigwa kibatetheria na machini ya gukomoria makome lakini bubu ibombete kuigwa abokire manande gikundi kiki ambe wembethe ibaumirite na kuromba antu bawendi bobwega na siasa wamwe na atongeria kumira na kubatetheria nikenda bomba kuigwa bakiona machini no ya gukomoria makome kana nkara batongore bekundi kiuzobora kumamira wondi Thangatha giciombo etiganist bachumirite na kumeneria MC wa Thangatha Elijah Kimathi ikira bawite na thirite batanire kumombe kwitha yukumetine Elijah Kimathi MCA torombere incubator antura mira uzobora group tutakinyira report yunu mwa tukinyita tukira feedback twete incubator ganto ambeto community ankara tomborethi orithi bangoko nyamo ankatha ye Elijah tutagera incubator tukinyaira ankori MC wetu Elijah Kimathi mwaka muthuru twandikire proposal tukiragia atutethena incubator ya community atusfi nikenda tombo cio kiria twingwa anabaithi lakini proposal atwira incubator na tutamiona kunde incubator tukima community atusfi turata create ngoge kire ana youth tusidura tukaya twembise uraithagire inde nyawa ambapo ingire munonto anabaithi batina ngwese uruta kabari na uthiuruka baisa wanya ngwatinya nguko ya motoria arethetie otwa bagata ngukura kenda paendia kundi kia gatukuria munene wetu Joe Elijah Kimathi atoshughulikira tuna na babethi yani incubator tomoromba to ni kenda tombo mamirida tuchui tombo komurida tuchui ni kenda tosiandika twingwa tucio uraithagire twikipambise urithia gita na mbere kwa ri tukembethe baibombe kwithia bakiromba mtongo wendi popo yakana kinya
kinya mwanasiasa komba kwithira gichumira kubatethia kwithira bakibwithia mwandu bakonda kwithira bakibwithia matutu elijo tibutona no tia te mandato na nao mturamira ankuria MC hotel ya Kimathi kithira ware mura ningugu na ware mene no tutethia ankuria nya well wishes yorombi ora ombekio tutethia turi gikundi gia Uzobora Youth Group nkumere atutethia tugurenya incubator na twambithiria project ingi cia vijana nikenda tumbocukira kimuturire tayari utethio mtu kontro kathira kenda tutethio ka romba gitike MCA kana MP kana women representative kana nyanga bana tutayari utethio anwe na supportana na twimuroro nda tutethia mwaka 2027 twinwe tutimutiganiria na nya waloisha sinya kwa ate romba ite tutayanya tutethia nikana tumbocukira kimuturire turi na baithi twiromba bauba kwenda kura 2027 kana we bara bati kwenda baturire na kana batutethia na interview ta incubator kana tumba urutangu gesietu ukibombete kwithirinya bakithukira mubunge wa kura county Meru kalambuka ilemia uraba wite kinya na thirita kibatianiria ndi twine nkanairwa lakini nawe tuite kinya mbeche iju twafome ikundi kia Uzobora kana at least twenjenzi kia tutetheka na mbeche iju twambia the small project still mbeche iju tikinyete ankuragia Karambu Elizabeth Kailemia kukuria kiuria kia Uwezo Fund mbeche nine nkanairwa gikundi kia Uzobora Youth turamira tutete kuyura the proposal utiona mbeche iju tukuria 3 utembo tundire direct kana beje tukinyana twambira the nini biashara weya youth fund siana wala lakini tutasiona ndene turaire turamira kutukurinya women representative wetu Karambu Ilemia ankumere one kana kwamba tutetera turia kariba mira bate tore kikundi kia Uzobora Youth Group etoromba nawe to kembesa ile itethia youth tuigagwacia yana wa lakini na wetu kuma kunate kwenda mamwanka mira tutasiona lakini itoromba women rep wetu Elizabeth Karambu Ilemia atombe no tukinyitheria mbeca iju kana tutetheka ndene ya nawe tonto ke youth bama baurire mithangai pange batengo cia ruta baragia uthiuruka nau na kwija bangi kiripoti na Meru TV kumatia mitanda msimoturia wa Vireja atokerekana na riboti inu turaithirie ndeto shinge ara Bishop Endo Ndiboria wa kanisa ya Kambakia Christian Center na umirite na kuromba rwaria gatigati ka mugongo wa Ameru na Embu mono kithingatirwa ndo nayo ironekanite kiumia kithiru kaunti ya Embu ntere chia Chicago nkiruki be Edwanda thiete na mbere na kuigwa kiuga bota atongeria bakanisa bakathi na mbere na kuigwa bakirombera nthiguru yetu nandi ekwithirwe kwina thiri na waranirie nikenda kuthirwa kwina witi na mbere mutugi wa Kiambi no banganite riboti. Bishop Edward Ndiboria wa kanisa ya Kambakia Christian Center ja gicigo bunge kia North Menti na arombete urumwe na ngwataniro gatigati ka Embu na Meru na mbubune kumana na ngucanio kunjiritwo ruarua na gukia mpatho gatigati kao. Bishop Ndiboria akiuga ni kagita riu gakwija na kwarania nikenda gucokia thiri. Come now, let us reason together nega tuma calmness ichoka na ikitumio kuona antu bonde bombaga kwaraniria bate kinyaga biwango bibi so tukuromba tukiwa tukogwa nkomeje tukambigondokera bugeta na mbere gutura abutura bwigintu kimwe bugeta na mbere gwita biashara abutura gwita biashara chiki florishaga na nyati wake ndakachenu ikagura ari kumakiri guko na ari benu bakagurana nikenda tumba kujumisha urumo bwetu kiri region yeji tugachikira ibo please ni areburia ugete barija kanisa bageta na mbere kuromba nikenda thiri koneka akiuga teka gita konthe borisi kana kotiomba gutumika gucokaniria antu bautu twe kanisa kirundukio twakigondokera rietu na Yesu Kristo. We will rebuke that spirit ira riongirete antu baba nikenda yomba kwenyangia wega bura butwere othongi bura buturo. Number 2 Biblia ruga atiri kirundu yake gicindagwa nae. Come now, let us reason together. Antuba kanisa, we will help. We will help. Temantu yonde ja kwenda police, temantu yonde ja kwenda muchinka, temantu yonde ja kwenda gweta kotin. Kinya kwaraniria yake, there are many things tumba ku resolve
nontu bakwithira antu bakwarania ni aria riu kuromba atongeria bagiciaca kwebukana na kuongera mpatho na njira ya kuunjira. When the enemy has visited, antu basiasa no batake advantage na bagafani mbio bakaurutira mwantu juria, lakini ankuromba antu betu bakuma kiri Chicago, kuma kiri antu betu bakuma Mbere, antu betu bakuma Tharaka, antu betu bakuma Meru, riri tegi taria bautwe kwithirwa tukigagwa mantu ya tukuona na kuona ora winyangia bointo winyangia bo motoro kintu kugitibui na wanasiasa don't utena any profit, and it's simply you goja kufan a moment when people have lost it. Don't do that. These are one people. Nankwanda kunyire kaire bure kintu kimwe ari benu ibaguri gontu guku ndaka chenu chigurana guku twina generation after generation itura chiendene. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Riboti ya Mutugi wa Kiambi gatukinthia muthia wa Meru TV rukiri nyuma ya kagita gateka raya inguchokera nikenda tomba kwigwa tugichambua mara marikire ngatheti nibo mbetaga Lilian Mwangangi.